Reka nongere ngusuzana ariko nguhani ikaze wo inshuti yacu dawe makurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro tunyuza hano kuri Ukuri News TV. Reka nkubwire ngo agaciro gakomeye wamaze gukanda subscribe. Nibutse nawe utari wayikora kuyikora kakanya kunyaho buri gihe cyose zisenkuru cyangwa se ikiganiro ujye ubasha kukibona gatanu kuri gatanu tubashe kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tunyuza hano kuri Ukuri News TV. Rero tugarutse muri studio itaraganya kugira ngo turambure hamwe izi breaking news dore ko ari amakuru abagezweho. Wowe icyo usabwa ni ukudutega amatwi bityo ugasiga igitekerezo cyawe tukabona neza ko twabanye gatanu kuri gatanu. Twihuse cyane rero tutabatindiye, reka tubabwire ko kugeza ubu ngubu miliyari zisaga 100 ndetse na miliyoni 15 zisaga ziraza kuba zakifashishwa kugira ngo hubakwe gare nshyashya ya Nyabugogo mu buryo bwo kuyivugurura kubera ko abantu basigaye babura uko batega ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Turaza kunyarukira muri Kongo tukubwire ko urukiko rukuru rwa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwamaje kuba rwakatira uwo bita Lawrence Kanyuka ndetse na Uwiringoma igihano cyo gupfa ndetse na Colonel Nanga. Abo bose bakaba bakubiye hagati y'abagabo bagera kuri 25 bose bamaze kuba bakatirwa igihano cyo gupfa. Kugeza ubu ngubu Nanga hari ibyo yabivuzeho, ibyo byose turaza kubiramburira hamwe. Reka turaza kukubwira ko muri Nigeri abigaragambya bongeye kubura imitwe, aho kugeza ubu ngubu igisirikari cya Nigeri kirimo guhangana bikomeye n'abigaragambya. Kugeza ubu ngubu turaza kunyarukira mu gihugu cya Uganda naho tukubwire ko imyigaragambyo kugeza ubu ngubu irimo gutegurwa n'umugabo akaba n'umudepite Bob Wine. Turaza kuba twayakuramburira, wowe icyo usabwa ni ukudakuraho ku murongo. Reka rero tukubwire ko kugeza ubu ngubu mu Rwanda miliyari 100 ndetse na miliyoni 150 zateganijwe n'ingengo y'imari kugira ngo hubakwe gare nshyashya ya Nyabugogo. Ibi ngibi bivuzwe nyuma y'uko gare ya Nyabugogo yagiye igaragaza ko hari ahantu hatoya ndetse ko hari n'abagenzi babasha gukerererwa mu rugendo barimo gushaka imodoka, ndetse ko iyo ari amasaha yo kuba bajya ku kazi imodoka zikunze kubura, abaturage bakabasha kuba basiragizwa mu kugira ngo babone ikibafasha mu ngendo zabo. Ibi ngibi byatangajwe n'umuvugizi wa guverinoma Claudine Nshirenganya, umukuru w'umujyi wa Kigali. Ibi ngibi yabitangaje ku itariki ya 8, aho bivugwa kugeza ubu ngubu iyi gare birateganya kuba yakubakwa 2025 kugeza 2027. Aha ngaha ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwatangaje ko bubifashijwemo na banki y'isi bugomba kuba bwayirangije kuyubaka 2027 ndetse isa neza, ifite parikingi zuzuye ndetse ifite aho abanyamaguru na systeme zigiye zitandukanye zo korohereza abagenzi kugira ngo babashe kujya mu byerekezo bigiye bitandukanye. Imodoka zizaba ziyongereyemo ndetse n'ubushobozi bwo kuba bwakwakira abantu baba abo kuruhukiramo, ibyuma bizwi nk'uturangururamajwi byo kwifashisha mu gihe hagize inkomyiba ndetse na telefone zagenewe abagenzi ndetse n'ibindi bigezweho, dore ko umujyi wa Kigali uri kwirukanka mu iterambere. Ni ari nako iyi gare bashaka kuyubaka mu buryo buteye imbere kugira ngo abayigana cyangwa se abashaka gutega ingendo zigiye zitandukanye babashe kuba bakisangamo ndetse babashe kuba bahabwa serivisi. Reka tukubwire ko rero kugeza ubu muri Nigeri hongeye kubura imyigaragambyo irimo gukorwa n'abatavuga rimwe n'ibitegetsi, ari nako basaba perezida wa kiriya gihugu ngo kuba yakegura vuba na bwangu kuko ngo batazigera barekera kwigaragambya, aho bavuga ko kugeza ubu ngubu uyu perezida wa Nigeri ngagomba kuba yakegura ndetse n'abandi bayobozi bamwe muri leta bagomba kuba bakegura, hasigaye bakishiriraho perezida bashaka, dore ko bavuga ko anaribo ngo bamusizeho banagomba kumweguza byihuse kuko bo basaba ngo ibintu bijyanye na ruswa hariya muri Nigeri. Ari nako bavuga ko hari abayobozi bamwe na bamwe bagiye bajya agafaranga ko twakwita nka bitugukwaha, ndetse ko hari n'abandi bayobozi bagiye bashaka kwigwizaho imitungo mu buryo bugiye butandukanye. Ari nako rero abigaragambya bavuga ko bashigikiye
iki cyemezo cyo kuba perezida yava ku butegetsi, dore ko ngo n'imyaka ahamaze nta kintu yaba yarabagejejeho. Ariko nubwo bimeze gutya rero, perezida wa Niger we ntago abikozwa, kuko avuga ko agomba kuyobora kugeza ubwo manda yirangiye, ndetse ko ninarangira agomba gukomeza kuba yabayobora mu bihe bitandukanye. Reka tukubwire ko rero mu makuru avugwa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uyu mupapa muzi cyane ku izina rya Nanga, General Colonel Nanga, ndetse n'uyu Urawurenzi Kanyuka, utibagiwe Sultani Makenga, ndetse n'umugabo nka Willy Ngoma, biravugwa ko kugeza ubu ngubu bamaze kuba bakatirwa igihano cy'urupfu. Ni nyuma y'urukiko rwafashe uyu mwanzuro mu birego byagiye bitangwa na leta ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye, ari nako uru rukiko rwafashe umwanzuro wo kubaburanisha badahari. Kugeza ubu ngubu rero rukaba rwamaze kuba rwabakatira igihano cyo gupfa, ari nako bakatiwe iki gihano badahari. Kugeza ubu ngubu uyu Colonel Nanga we aho avuga ko iki gihano nubwo bagikatirwa ko nta kabuza ibikorwa by'umutwe wa M23, dore kandi ariyo bazira, uyu mutwe washinzwe n'uyu Sultani Makenga cyangwa se anari uwuhagarariye. Biravugwa ko rero uyu Colonel Nanga yahise atangaza ku rukuta rwe avuga ko ibi ngibi nubwo bakatirwa igihano cyo gupfa cyangwa se bakagenda bashyirwaho n'izindi ngamba n'ibindi bihano bigiye bitandukanye, bitakomeza kubuza uyu mutwe gukomeza ujya mbere mu gushaka amahoro hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, no gukomeza gucungira umutekano abaturage, ari dore ko ari nazo ntego uyu mutwe uvuga ko ushingiraho. Mu gihe uyu mugabo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo atari yemera ibikubiye mu masezerano bagiranye n'uyu mutwe, leta ye ngibe yafatiye ya mbere mu guhasha cyangwa se mu guhana iyi mitwe yitwaje intwaro, harimo abazarendo, Mayimayi Nyatura na FDLR n'izindi na za FRN. Mu gihe uyu mugabo perezida wa kiriya gihugu Felix atari yafata umwanzuro wo kuba yahashya iyi mitwe, nta gihe M23 ngo itazigera gukomeza ibikorwa byayo byo gukomeza gushakira umutekano abenegihugu b'Abanyekongo, dore ko barwana anaribo barwanira. Ibi ngibi rero bibaye nyuma y'agahenge katumvikanweho hagati n'impande zombi, hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo z'igisirikare cya Kongo, aho u Rwanda nk'igihugu cy'igihuza cyari gishaka guhuza uyu mutwe wa M23 ndetse n'ingabo z'igisirikare cya Kongo FARDC, aho bari bemeranyijeho agahenge ariko ntikaze kuba kakumvikanwaho rumwe n'uyu mutwe wa M23 ndetse n'ingabo z'igisirikare cya leta, aho uyu mutwe uvuga ko ibi ngibi byaba ari nk'amayobera cyangwa se byaba ari nk'amayere yo kugira ngo bongere bisuganye babashe kuba bakongera kuwurasaho, cyane ko byagiye bigeragezwa kenshi aho agahenge kabashaga kuba katangwa, ndetse hari n'agahenge katanzwe na leta ya Amerika. Ahangaha iki gisirikare cya FARDC kikabasha guca muri humye uyu mutwe, kikabasha kuba cyawuminjaho ibisasu bigiye bitandukanye, ari nako uyu mutwe wabashije kuba wakongera kirwanaho, ukabasha kuba wakongera kuba wabasubiza inyuma. Reka tukubwire impamvu y'uyu Colonel Nanga, impamvu ari gukomeza gushirwa mu majwi. Bivugwa ko ari inshuti bikomeye n'uyu Kabila wahoze ayobora kino gihugu, ari nako mu minsi ishize muzi ko habaye nk'igitero karundura cyabashe kuba cyagabwa ku nzu ya Joseph Kabila, ari nako umugore we yahise atangaza ko iki gitero cyatewe n'abashigikiye Felix Tshisekedi, ari nako ari urubyiruko rushigikiwe na Felix Antoine Tshisekedi aribo bashe kuba batera inyubako ya Joseph Kabila, ari nako Joseph Kabila we yahise atangaza ko ibi ngibi ari ugucura ubwenge ndetse harimo ngo n'ubujiji bukomeye. Yakoresheje amagambo arimo kubwira Felix Antoine Tshisekedi ko atagakwiye kubinyuza muri ubu buryo bw'imirwano, akwiye kumenya icyo gukora akicara akiga, ndetse akabasha kuba yaganira na M23 cyangwa se akabasha kuba yakicara akiga, akabasha kuganira n'uyu nyine Joseph Kabila, ndetse bakabasha kuba bashaka icyatuma umutekano ugaruka hariya muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Reka tukubwire rero muri Uganda imyigaragambyo twakomojeho iri gukomeza kunugwanugwaho, imyigaragambyo iri gutegurwa n'umusenateri akaba n'umudepite Bobi Wine. Iyi myigaragambyo Museveni yahise atungurana ayivugaho ikintu gikomeye, avuga ko uyu muntu cyangwa se uwo ari we wese uzagerageza kuba yashaka kuba yakigaragambya mu buryo butandukanye agomba guhita ahabwa igihano gikomeye, igihano ataje kuba yasesengura, ariko avuga ko ari igihano gikomeye cyane. Reka rero munyemerere aya makuru yo